It's thrown on the beat. Sitako mngana. Grand. Angimnandi mngana mina uGrand. Grand. Ngana ngiyamkhumbula Nthabiseng. Nthabiseng ngiyamkhumbula mngana. Yeah. Shothi mangigcwele ngalomntwana ne. Ande ngakutshela na. Ongitshela mngana. Shothi manje ngiyazama ukumbonisa lo mntwana ukuthi ngigcwele ngaye. Ngoba noma postile da story sakho ku Facebook ngishanga ama heart reaction ayi6. Ngimtext but yena akaboni. Mngana. Engathi uyezwa mngana ukuthi yabona sikhuluma ngayo. Nangu lapha uyavela yabona. Akuyiqede naye face to face. Ngiyazifela Ngawe Hello Nthabiseng, unjani? Ngiyaphila nami. Yazi bengizama ukukhuluma nawe lapha na Facebook bachena bonganginaki. So nabatla ke? Akho ngithabise lini nasigabani nababa. Uthabise. Jwa. Okay. Kahle baby girl ngicwele ngawe ne. Ane bengizama ukukubonisa lapha na Facebook ukuthi ngicwele ngaphathena bonganginaki. Nabatla ke re ngibona bo hudu shame. I just thought you were karate. Come on, bengizama ukuqala i-conversation yabo before we get down to business. You should have just gone straight to the point. Okay, nabo sesifikile ke point ngathi. If you really love me, you have to do more than that. Words and I know. I'll see you around, ne? Bye, Koolkat. Sure. Treally Mokoena la masabala thana Ngiyazifela. Usende balelena. Danko mngani uthini umntwana? Lo mntwana sibalo ungitshela ukuthi bekacabanga ukuthi ngiyimento yekarate cabanga uthi ngendlela engangimtexta ngayo. Hayi bomngani kanti wamtexta kanjani umntwana? Bengimtexta kahle lo mntwana uye nje studio. Cabanga ungitshela ukuthi kufanele ngiziprove ukuthi ngimthanda kangakanani. Mngana mayenza njani mngani? Themba mngana njengegama lakho sengithembele kuwe nodanga leyo. Mngani mina ithemba lami ubheki mngana. Akunankinga mfethu ngizobona ukuthi ngenza njani ngizobona nje ngizobona ngithola indlela ukuthi ngiyenze nje ngizobona ngenza njani. Ya ngiyabona.